Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u još jednu emisiju Oaza zdravlja. Vantelesna oplodnja se sprovodi kao terapija neplodnosti te kada ne postoji ni jedan drugi jednostavniji način lečenja steriliteta i ova metoda predstavlja krunu lečenja neplodnosti. Za mnoge parove to je jedini put do roditeljstva. O ovoj temi večeras razgovaramo sa najeminentnijim stručnjakom u Srbiji iz oblasti ginekologije i akušerstva, profesorom, doktorom Aleksandrom Ljubićem. Dobroveče, poštovanje. Hvala vam što ste se odazvali da govorite za emisiju Oaza zdravlja. Dobroveče, Jelena. Upravo vama da, pre prvog pitanja, da pozdravim ceo Šabac i sve u zapadnoj Srbiji koji nas gledaju večeras i ja mislim da ovaj deo priče naše treba da bude u stvari razbijanje paradigmi ili zabluda ili već u prvoj rečenici koju ste vi rekli koja je uglavnom prisutna svuda da je vantelesna oplodnja način lečenja kada ništa drugo ne pomaže. Se tu mnogo izmenilo. I mi, pošto smo tu tehnologiju napravili da bude najefikasnija u lečenju steriliteta, da je pritom veoma bezbedna, su mnogo proširene granice i sada možemo da kažemo da postoje indikacije kada neko treba da uđe, a da možda može i drugim načinima da ostane u drugom stanju, ali da je to mnogo teže i duže, tako da nije više ono zadnji put kad ništa drugo ne uspeva, jer to onda dovodi do toga da se gubi vreme i da pacijenti uđu u program lečenja onda kada su šanse manje. Za sam početak, htela sam da sa vama prokomentarišem, desio se progres i što se tiče Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Naime, u 2018. godini vantelesna oplodnja o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje obavlja se u 6 ustanova u planu mreže zdravstvenih ustanova, pa to su Klinički centar Srbije, Narodni front, Klinički centar Vojvodine, Kragujevac, Niš, Opšta bolnica Valjevo i 11 ustanova van plana mreže privatne ustanove. Htela sam isto da napomenem da od 2006. godine finansiranje lečenja neplodnosti o trošku države, finansiranje je jedan pokušaj vantelesne oplodnje, starosna granica je bila 38 godina, pa je pomerena 2010. na 40 godina, pa kasnije 6 godina na 42 i sa 2 na 3 pokušaja vantelesne oplodnje. Htela sam vas pitati, vi ste se usavršavali u Sjedinjenim Američkim Državama, u Japanu, Italiji, Velikoj Britaniji. Kako to funkcioniše kod nas, kako u svetu? Nešto uporedimo podršku države lečenju steriliteta u odnosu na okolne organe u Srbiji. Pa moram da kažem da postoji jedan vidljiv napredak i to ste vi lepo rekli na samom početku, ali da je trebalo 12 godina da mi dignemo starosnu granicu od 38 na 42 i da od jednog pokušaja dignemo na 3 koje finansira država, što jeste veliki pomak, ali nažalost to je i dalje značajno manje u odnosu prvo na potrebe medicinske, drugo na izdvajanje država u okolnim zemljama, da ne govorimo o razvijenim zapadnim zemljama gde su 5 do 6 pokušaja ono što većina zemalja okruženja i Evrope podržava. Zašto je to tako? Generalno, pod jedan, da je važno da je država prepoznala da ne samo da čini svojim građanima to da im potrebe finansira, nego u stvari pomaže sebi. I da ti, ukoliko imaš depopulaciju kao kod nas, da ne govorimo skoro jednom Šapcu koji nestane svake godine iz Srbije, da ti u stvari one ljude koji bi želeli da ti pomognu da postoji više nas u Srbiji, pomažeš u tome. Dakle, pomažući njih, država pomaže sebe i to je najlakše ostvariv način da se delom bar smanji ova razlika u, nažalost, onima kojih više nema i one koji dolaze. Ovog momenta mi smo na nivou da se negde 1,5% dece koji se rodi u Srbiji začne vantelesna oplodnja. U Evropi je to već oko 5%. Tako da samo hoću da te napore države stvarno pozdravim i to je dobro. Mislim da bi moralo i moglo da bude više jer je ovo ključna stvar ne samo za pacijente nego za državu i da još uvijek ima prostora da
se tu više investira. I s druge strane, to je odlika, to je razumevanje same procedure koja nije 100% uspešna, nego je uspešna u 30 i nešto procenata generalno gledano. Tako da mi od 3 pokušaja, to je tek prosečno da se rodi jedna beba. Mi od 3 pokušaja postoje 60% šansi da se beba rodi. Od 6 pokušaja taj procenat raste negde 80 ili 85%. Svih ljudi koji uđu u program će dobiti bebu. Ukoliko izdrže, ne samo finansijski, što je najlakše kompenzovati, jer to za državu nisu velike pare, ali je to jedan ogroman napor, emocionalni, energetski, intelektualni, da se svi ti procesi prođu onoliko puta koliko je potrebno. Koliko godišnje parova ima potrebu za vantelesnom oplodnjom kod nas u Srbiji? Da li... Po Srbiji treba da bude negde između 7 i 10 hiljada, zavisi od kriterijuma koje primenimo. Momentalno se u našoj zemlji ne postoji statistika, ali verovatno stojeći po nivou potrošnje lekova i onima koji idu van zemlje, to je negde pola od toga. Dakle, uradi se 3-4 hiljade ciklusa u našoj zemlji. Da prevedem, pošto mislim da su uspesi adekvatni evropskom nivou, to vam je bar 1000 beba koje se rode godišnje više nego da toga nema. Evo i da vas pitam, da li je trudnoća vantelesnom oplodnjom potpuno ista kao i svaka druga trudnoća, nastala na uobičajeni način i postoje te 2 osnovne vrste postupka vantelesne oplodnje, pa hoćete da nam... Mi smo tu kao svuda u nauci postoje veoma obimna istraživanja koje to... Mi danas znamo da svako postoje specifičnosti i da postoji veoma striktno praćenje razvoja dece posle vantelesne oplodnje i da za pojedine tehnike minimalni uticaj na formiranje razvoja ploda na nivou 0,5% povećanja nekih štetnih efekata na bebu postoje. Ali pošto je nauka to pratila i mi imamo saznanja o tome apsolutno pouzdana, onda mi pratimo upravo te faktore koji mogu da budu izraženi blagovremeno. Tako da u realnom životu razlike nema. Nama to nameće mnogo više pažnje i sve te trudnoće koje se tako zaračunaju su u suštini posledica dugogodišnjeg čekanja i one su mnogo više, čak i da ne traži struka, mnogo više pažnje i te pacijenti dolaze i mnogo ranije i mnogo češće na kontrolu. Tako da su njihove šanse da rode zdravu bebu praktično iste kao one kod kojih je trudnoća začeta prirodnim putem. Kako izgleda proces uopšte vantelesne oplodnje? To mi je mnogo jednostavna stvar. Šali se, kada to podelimo na delove, postoji jedan deo pripreme gde mi vidimo prvo u kome stvarno postoje razlozi da se radi, koje vrste je potrebno raditi. Onda određene laboratorijske analize koje moramo da imamo da bismo znali šta da primenimo od metoda i lekova. Sama procedura najčešće ima oblik klasične stimulacije gde mi dajemo neke lekove koji izazivaju stvaranje više jajnih ćelija u jajnicima od prirodno samo jedne koja normalno se stvara u ciklusu. Pratimo efekat tih lekova koje dajemo, broj, veličinu folikula, nivoje hormona. Jednog momenta vadimo ćelije i onda nastupa embriološki deo gde seme koje uzmemo od supruga ili partnera obradimo, sjedinimo sa jajnim ćelijima opet na razne načine koje zavise od potrebe i pratimo veoma intenzivno razvoj oplođene jajne ćelije embriona. Sledeći korak je embriotransfer ili vraćanje jednog ili više embriona koje se opet radi specifičnim, veoma finim instrumentima pod kontrolom ultrazvuka i posljednji korak vantelesno oplođenje je davanje neke terapije podrške tim embrionima da se one usade u matericu i onda kad se usade onda ide nadzor te trudnoće o kome sad ne bih pričao.
To je bilo kako je većina ciklusa rađena do pre 10 godina, a u suštini je vantelesna oplodnja smišljena i prva je urađena tako što uopšte lekove nisu davani, nego je praćen prirodni ciklus pacijenta. Kad su danas Nobelovac, Edwards i Steptoe dobili prvu bebu, to ima mnogo godina od tada. Tako da kao i sve u životu krug ide nazad i taj prirodni ciklus se vratio na velika vrata i ja mislim da pola mojih pacijenata sada ne dobije nikakvu terapiju, nego pokušavamo da uz što više praćenja prirode i sklonosti pacijenta bez rizika koje donosi davanje lekova dođemo do dobrih ćelija, potom embriona i do opet vantelesne oplodnje, ali ovog puta u prirodnom postupku. Da, vi potencirate u vašoj praksi da se prati spontanost, to je prirodni ciklus. Da li to znači da hormonska terapija ima neke nuspojave? Apsolutno, ne samo hormonska, svaka terapija koju mi dajemo u medicini ima i neke negativne efekte. I naš ceo životni profesionalni posao je merenje pozitivnih i negativnih efekata onoga što dajemo. Tako da između te krajnosti potpuno prirodnog, bez davanja ikakvih lekova, pa do one gde mi izazivamo veštački sve, postoji veliki niz među stimulacionih protokola koji koriste neke delimično prirodne, neke veštačke ili postoje veliki niz protokola koje mi pokušavamo da prilagodimo individualno svakom pacijentu koji je najbolji. Tako da danas ne možete reći svi će ići na ovaj program ili svi će ići na onaj, već je delikatnost u pristupu i razumevanju fiziologije i potreba pojedinog pacijenta u stvari preduslov za maksimalni uspeh procedura koji bi pacijenti trebali da u stvari osete. Pretpostavljam da postoji čitav tim lekara koji je uključen, pa i biolozi. Da li oni u saradnji sa vama odluče kada se embrioni vraćaju i da li je ovim načinom vantelesne oplodnje povećan broj blizanaca, dvojki, trojki? Vi ste sve važno vantelesne, vi pitate, dobro. Ja prvo moram da kažem, drago mi je ovo za tim što kažete, jer je jedan je istoreno obično to ginekolog, u ovom slučaju sam ja, ali iza lečenja svakog pacijenta stoji bar 10 ljudi koji rade neke različite segmente posla. Embriološki je veoma važan, tu su i prodori u nauci, u embriologiji, genetici, uslovima razvoja ranog embriona ogromni u zadnjih godina i mi pokušavamo da sve što postoji danas u medicini primenjujemo, uključujući i najnovije tehnologije, razvijajući najnovije tehnologije, a to možete jedino sa veoma dobrim timom. Uz te kliničare koji rade s nama, tu su pored ginekologa, naši asistenti ginekolozi, anesteziolozi, embriolozi, sestre, tehničari, sve to deo tima. To je jedan važan istraživački deo gde s nama rade imunolozi, genetičari, kako bismo probali da napravimo nove pomake u tom polju. Tako da ovo za tim mi se veoma dopada šta ste rekli. Šta je bilo drugi deo pitanja? Vi ste govorili o timu i onda ste mi... Da li i biolozi odlučuju kada je vreme da se vrati? Pa to je uvek jedna zajednička odluka, jer nije samo razvoj embriona i njegove karakteristike presudan za uspeh usađivanja i razvoja novog ploda, nego je to i kliničko stanje pacijenta i nalaz u materici, nalaz endokrini, to mora da bude jedna zajednička odluka ginekologa, reproduktivca i embriologa kako bismo procenili koji embrion, na koji način vraćan ima najviše šansi da nam rodi zdravu bebicu. A pojava blizanaca, trojki? To vam je treći segment isto odličnog pitanja koji se srećom sve više smanjuje jer ima već 10 godina shvaćeno da je taj porast više plodnosti i neminovno posledično dovođenje do porasta prevremenog rođenja i komplikacija vezanih za višeplodne trudnoće doveo do jednog prvo stručnog, a potom i metodološkog drugačijeg pristupa sa ograničenjem broja embriona koji vraćamo
I danas u suštini blizanačko višeplodnu trudnoću smatramo ne uspehom, nego neuspehom. I pokušavamo da taj procenat smanjimo koji bi bio veoma blizak prirodnom procentu višeplodnosti, koji je negde oko 1%. U vantelesnoj je 20 do 30% bio u srednje orijentisanim centrima, u onim centrima koji su orijentisani da pošto potom imaju uspeh mereno nastankom trudnoće, je to i 30-40%. Mislim da je u Americi na nacionalnom nivou to 30 nešto posto, što je katastrofa. Tu sad nije samo stručni deo, nego metodološki koji podrazumeva da bi države trebale da ograniče broj vraćenih embriona po mogućstvu na 1, jer to je onda izjednačeno prirodnom začeću, ali to traži veći broj pokušaja, jer vraćanje jednog embriona ima manje šanse za trudnoćom nego kada vratimo 2 ili 3. Tako da to smanjenje formalno odluka o smanjenom dozvoljenom broju embriona utiče na smanjenje uspeha, ali bi moralo da kompenzuje time što se poveća broj ciklusa kako bi krajnji broj dece bio bar isti ili veći, a manje višeplodno rođene dece. A kada ne uspe, to zamrzavanje embriona, da li ono može biti... Neuspeh zamrzavanje nema direktne veze sa neuspehom. Ono u suštini se odnosi na zamrzavanje različitim postupcima zamrzavanja. I to postoji viška embriona koji ne mogu da budu vraćeni. Tako da u većini stimulisanih ciklusa mi pokušamo da dobijemo više od jedne ćelije pa i više od embriona koje ne želimo da vratimo. Pošto je dokazano da zamrzavanje kvalitetnih embriona ne utiče na njihovu mogućnost da se usade i da daju zdravu, normalnu bebicu kasnije, onda je to u suštini nastavak početog lečenja koji počinje stimulacijom, završava se dobijanjem nekih broja embriona, vraćanjem određenog broja svežih, 1 ili 2, ponekad 3, i kada ne dođe do trudnoće ili kada dođe u nekom sledećem pokušaju vraćanja onih koji su odmrznuti posle procesa zamrzavanja. Tako da to diže uspeh svakog pojedinačnog pokušaja i onog momenta kad država bude podržala finansiranje zamrzavanja, bit će i uspeh mnogo veći, jer je to mnogo jeftinije nego da vi ceo postupak plaćate. Da. I sad onaj deo koji je još važan u ovim prirodnim ciklusima, postoje nove tehnologije gde mi pokušavamo i uspevamo, a to ćemo vratiti na tretman pacijenata, nažalost, koji imaju karcinome i takve stvari, ali pokušavamo i uspevamo da osim jedne ćelije, koja je normalna u prirodnom ciklusu menstrualno, žena svakog meseca u suštini jedna ćelija od 20, 30, 40 koji krenu da sazrevaju, uspe da se izbori da ona bude glavna i kao i svi glavni, ona ove ostale tukva po glavi, nemojte vi, nego ću ja, i dođe do toga da bude potpuno zrela. Postoje tehnike koje smo sada krenuli veoma intenzivno da koristimo, koje zovu in vitro maturacija, ili sazrevanje ćelija u veštačkim uslovima, gde mi onda pokušamo da pored te koja je već zrela u prirodnom ciklusu i koju dobijemo, pa je oplodimo, pa je embrion vratimo, dobijemo još višak nezrelih ćelija, koje onda pokušamo i uspevamo da u laboratoriju i inkubatorima dovedemo do stanja zrelosti, da ih onda zamrzimo ili koristimo. To bi, znači, u suštini omogućilo da mi više ćelije dobijemo bez stimulacije, što je strašna prednost ovih postupaka. To smo počeli da radimo kod, nažalost, pacijenata koji imaju neke oblike karcinoma i onda oni, a da su u reproduktivnom periodu i neke od njih su veoma mlade, bi želeli da imaju dece kada završe lečenje maligne bolesti, koje danas mnogo usavršenije, mnogo bolje nego ranije, mnogo ljudi više preživljava i možda dođe u stadijum da je završilo lečenje i da može da krene u tu proceduru. Neki od tih malignih bolesti koje podrazumevaju zračenje, hemioterapiju koju uništavaju tkivo jajnika, su osetljive na hormone koje mi dajemo da bi napravili stimulaciju.
Tako da mi kod tih oblika malignih bolesti ne možemo da dajemo lekove za stimulaciju. Ove tehnike gde mi dobijemo nezrele ćelije, njih gajimo do zrelosti, onda ih zamrzamo, u stvari tim ženama strašno povećavaju mogućnost reprodukcije. Meni je strašno, mi drago, juče smo u suštini zamrzli recimo mladoj devojci koja ima, nažalost, karcinom koji će se operisati posle Nove godine. Bez jednog leka je ona dobila 5 ćelija koje će biti zamrznute i veliku šansu da kada sve prođe za 3 ili 5 godina, mi u suštini možemo da njene ćelije koristimo, embrione, vratimo i da ona dobije svoje dete. To smatramo strašnim uspehom, prvo medicine, drugo mislim da je toj grupi pacijenata, kojih nažalost nema malo, strašno važno da vidi tu svoju perspektivu, da se život ne završava time što je dobila tu bolest. U svakom pogledu i njen i neke buduće njene dece. I da to u suštini pomaže lečenje osnovne bolesti. Htjela sam vas pitati isto vezano i za laparoskopiju. Koliko je ona bitna u vantelesnoj oplodnji i vi ste i začetnik negde inovativne metode NOS koja najmanje narušava integritet abdominalnog dela. Ranije se to nije tako radilo. Pa nije tako, evo, o čemu se radi. Laparoskopija je u početku bila sastavni deo vantelesne, dok nije ultrazvuk bio toliko precizan i takav razvoj bio da je mogao da zameni laparoskopiju u dobijanju pristupa jajniku. Od tad je laparoskopija samo dodatni deo koji koristimo za pripremu ili u ovom našem slučaju, kada govorimo o podmlađivanju, je neophodno da mi dobijemo tkivo jajnika. Obzirom da su to sve zdravi pacijenti, onda je nama cilj bio da razvijemo najmanje invazivni pristup koji je moguće postići pacijentima, da njima bude prihvatljiv, a da rezultati ne budu loši. I ono što smo i preneli, to sad nije, za razliku od ovog podmlađivanja koje je naše intelektualno delo, mi smo ovo preuzeli, to su prvi počeli bili Brazilci pa Francuzi, ali se suština odnosi na to da pristup bude kroz prirodne otvore tela i da mi pokušavamo da ne pravimo tamo gde je to tehnički moguće mesta za ulazak instrumenta kroz trbušni zid, nego to bude ili kroz pupak, ili kroz vaginu, ili kombinovao pupak i vagina. Ili nekada samo kroz vaginu dođemo od tih delova jajnika koji nam odgovaraju. To je dovelo do toga da i neke poremećaje možemo da lečimo isključivo tom tehnologijom, tako da mi jedan broj pacijenata kada uradimo i druge vrste operacija, konkretno i ginekoloških, hirurških, nastavim sad radim hirurške te operacije, pacijenti nemaju nikakav ožiljak na telu i to za njih bude jedna dobrobit, u suštini jedna primjena tehnologije nauke dobre svrhe. Te tehnologije, NOTES ili NOS tehnologije, to je taj natural orifice ili prirodni otvori, u suštini zahteva specifičan instrumentarijum, specifične optike i sve prateće i edukaciju u timu, jer je, premda je laparoskopski, je potpuno specifičan pristup i drugačija orijentacija i postoji jedna kriva učenja koja zahteva da ljudi budu na pravi način edukovani da bi mogli da primene tu novu tehnologiju. Hvala vam, sjajno. Evo za sam kraj, da se vratimo na sterilitet. Koji je to vaš savet u borbi pacijenata koji imaju problem i šta je to sve što može da uzrokuje sterilitet u našem... Otvaramo ovo potpuno priču o razlozima i to, nažalost, o razlozima postoji određen broj stanja gde mi znamo sigurno to može da bude nasleđe, endokrini faktori, anatomski faktori, infektivni faktori i da to sve pokušamo da ispitamo pre nego što dođe do vantelesne i da vidimo da li postoji jednostavniji, a uspešni načini za lečenje. Postoji jedan broj pacijenata, ja sam rekao da je to u hiljadama, samo u Srbiji, koji nemaju uspešniji, a bezbedan način, pa se onda ide na vantelesnu oplodnju, ali da se vratim na
Na faktore danas saznanja o razvoju genetike, razvoju epigenetike i razvoju molekularnih tehnologija i primjena u medicini omogućava da mi imamo mnogo dublje uvide u ono što smo ranije vodili kao neobjašnjiv sterilitet ili sterilitet gde je na izgled sve dobro, a trudnoće nema. U suštini mi pričamo o jednom vjerojatno najsloženijem procesu u prirodi, a to je začetak, nastanak i razvoj ljudskog bića, koji kada to ide normalno, deluje ti ništa lakše. Kada ne ide dobro, onda ti kad kreneš da razvijaš da bi jedan embrion u stvari nastaje od 1/1.000.000 spermatozoida koji baš mora da bude baš taj i baš normalni, da ima sve što mu treba. Jedna jajna ćelija koja takođe se izbori da dođe do toga da ona bude ta koja će da se oplodi, koja mora da ima i normalno nasleđe i normalne sve organele okolo koje treba da podrže taj rani razvoj embriona koji sad eksplozivno kreće. Prvog dana se oplodi, pa već drugog dana 2 ćelije, pa 8, pa 108. One imaju neke svoje energetske zahteve, enzimske zahteve, molekularne kontrole, pa kombinaciju uticaja toga na sluzokožu materice kako bi se usadilo na pravi način. Dakle, jedan mnogostruki splet različitih kontrolnih mehanizama koje mi pokušavamo da spoznamo i da vidimo koji deo kod koga ne radi kako treba, kako bi to lečenje steriliteta u stvari bilo specifično vezano za loš embrion koji je zbog spermatozoida pa ne valja to i to, ili zbog jajne ćelije pa uradi to i to, ili 5. dana razvoja embriona nije sve bilo kako treba, šta je dovelo do toga, pa ide promeniti te faktore. U suštini, da se vratim nazad na priču, za ranije faktore steriliteta koje vam ja naveo, koje je kao ono bukvar ili neka osnova, da li je endokrini problem, da li je anatomski, da nema jajova da prolazi, da li semena nema dovoljno. Iza toga ide jedan okean novih saznanja i potrebe da jednu ogromnu količinu podataka mi klinički i realno sagledamo i za svakog pojedinog pacijenta nađemo šta je pravi put za nju ili njega da dobiju bebu. Apsolutno neophodnost za pravi uspeh lečenja. A kako bismo roditeljima... Savet, da ih ohrabrimo, dakle, uz sve ovo što sam pričao, veoma je mali broj pacijenta koji mi ne možemo da pomognemo. Kad kažem mi, to znači medicina, nauka, tehnologije. 2 su možda savjeta. Prvi, da probaju da razmišljaju o reprodukciji što ranije. Što nije normalno, ti kad imaš 25 godina, baš ne misli svako da ja vidim kako ću ja imati zdravu bebu, ali da je to veoma pametno i da danas postoje tehnologije očuvanja reprodukcije. Ako ti sad misliš da se edukuješ pa 10 godina nećeš bebu, daj sačuvaj ćelije, da ne budu 40 godina tad, nego da imaju ovo 25. To je ilustracija toga da ljudi o reprodukciji bi trebali da razmišljaju na pravi način. Drugi savjet, da ne čekaju dugo, već ako imaju odnose sa partnerom, a mladi su, 1 godinu dana da trudnoće nema, idi kod svog doktora, popričaj s njim. I treći, možda najvažnije, kad planiraš trudnoću, gledaj da ti budeš što u boljoj situaciji, da ne pušiš, da ne piješ, nemoj droge. Svakako nemoj nikad droge, ali ako je vezano za trudnoću, nikad. Da se zdravo hraniš, da živiš fizički adekvatno, to maksimalno povećava šansu koju ti normalno možeš da uradiš da bi ta reprodukcija išla kako treba. I onda ako vidiš da ne ide, onda opet kod svog doktora šta ću i kako ću. Mnogo vam hvala. Hvala vam. Hvala vam za večerašnju priču, hvala za savete. Poštovani gledalci, čuli ste i sami, dragi roditelji, budući, naoružajte se strpljenjem, upornošću, budite pametni, razmišljajte na vreme o vašem potomstvu. Mi ćemo drugi deo emisije posvetiti našim prijateljima, tako da gledamo se i sledeće srede. Hvala, prijatno.
Dragi gledalci, nalazimo se u apotekama Melisa, tačnije apoteka Beladona. Sa nama je Milena Kovačević, diplomirani biolog, stručni saradnik za kompaniju Skin Code. Ona će nam malo detaljnije reći o ovom brendu i šta to dame mogu da očekuju od Skin Code. Dobroveče. Skin Code je švajcarska medicinska kozmetika. Kompanija je osnovana 1998. godine. Jako dugo su na tržištu i rasprostranjeni su širom sveta. Kod nas, evo već 6. godina u Srbiji. Što se Skin Code tiče, dermokozmetika gde se koriste biljni sastojci u najčistijem obliku. Znači, bukvalno se svi preparati naše linije kao glavni aktivni sastojci imamo i ekstrakte, biljne ekstrakte u najčistijem obliku, a tu se nalaze i glavni aktivni sastojci koji su u visokoj koncentraciji. Ono što bih možda izdvojila jeste da se svi naši preparati proizvode isključivo u Švajcarskoj, znači ne postoji neka posebna priprema za drugo tržište, već se zaista sve proizvodi u Švajcarskoj i jako bitno da određeni preparati imaju kliničke studije. Skin Code nudi dve linije, to je osnovna ili Essentials linija koja je za jako osetljivu kožu i ekskluzivna linija za zreliju kožu. U okviru osnovne linije moram da izdvojim glavni aktivni sastojak glukan, po čemu se i Skin Code izdvaja na tržištu. Glukan je prirodni polisaharid koji je izvučen iz kvasca, ali u najčistijem obliku. Tačnije, dodata je karboksimetil grupa samom glukanu da bi on bio rastvorljiv u vodi i hipoalergen. Tako da i pacijenti koji imaju jako osetljivu kožu i koji su osetljivi na kvasac mogu apsolutno da koriste sve preparate iz Essentials linije. Dalje, ono što bih izdvojila za glukan kao glavni aktivni sastojak jeste da se glukan koristi za jačanje imunog sistema kože, za obnovu kože, jako je bitan kod oksidativnog stresa koji se javlja usled UVA i UVB zračenja, za obnovu samih ćelija kože i naravno ima i blaži anti-age efekat. Essentials linija nam nudi široku paletu proizvoda, od čistača, naravno koji su podeljeni po tipovima kože i za masnu kožu, za suvu kožu, za normalnu kožu, do dnevne i noćne nege, ali u okviru Essentials linije se nalazi i dodatna nega, kao što su serumi koji su koncentrovanije forme i koji su poželjni za pogotovo negu u zimskim mesecima. U okviru dodatne nege se još nalaze i maske. Što se tiče nege oko očiju, apsolutno u okviru Essentials linije se nalaze preparati i za te određene probleme, da li je u pitanju suvlji predeo oko očiju ili ako je u pitanju masnija koža, naravno Skin Code nudi i to rešenje. U okviru Essentials linije se još nalaze i preparati koji su za neke posebne probleme. Naprimer, imate liniju Oil Control koja je za masnu, aknoznu kožu i za problematičnu kožu. To su već preparati koji u svom sastavu imaju i pored glukana salicilnu kiselinu i kaolin koji su nam najbitniji za rešavanje te problematike. I ono što bih možda izdvojila, pogotovo za ovaj period u zimskim mesecima, jeste Alpina program. Alpina program je program za izbiljivanje hiperpigmentacija. Hiperpigmentacija bilo koje vrste i hiperpigmentacija koje nastaju usled UV zračenja, staračkih fleka i pega ili ukoliko naravno kod problematične kože dolazi do stvaranja flekica nakon bubuljica. Alpina program u svom sastavu pored glukana ima kao glavni aktivni sastojak niacinamid, odnosno vitamin B3 i kao dodatak ono što izdvaja sam Skin Code jeste 7 biljaka sa vrhova Alpi. Jako je bitno da naglasimo da kompletno Alpina linija deluje na nivou, odnosno u tim dubljim slojevima kože, na nivou enzima tirozinaze, pri čemu dolazi do blokiranja enzima tirozinaze
snaze. Na taj način se izbeljuju postojeće fleke i pegice i dolazi do sprečavanja stvaranja novih fleka. I naravno bih izdvojila da Alpina program može da se koristi tokom cijele godine. Ukoliko se koristi u letnjim mesecima, jako je poželjno da se koristi visok faktor zaštite. U okviru Essential linije se nalazi i preparat sa faktorom 50 i naravno sada kada je zimski period i kada je vreme skijanja obavezno preporučujemo zaštitu sa visokim faktorom, odnosno tačnije naš preparat sa faktorom 50. Još bih izdvojila da je Alpina pogodna za najosjetljivije kože, tako da apsolutno mogu svi da je koriste, čak i kod tinejdžera ukoliko se javljaju nakon nekih određenih problema, kažem opet bubuljica, ako se javljaju flekice može da se koristi Alpina program. Naša druga linija je ekskluzivna linija koja je za zreliju kožu, isključivo za zreliju kožu. U pitanju je celularna nega kože i u pitanju je nanotehnologija. Znači, tu već imamo aktivne sastojke koje zaista deluju u tim dubljim slojevima kože, pri čemu dolazi do obnove kože iznutra. Što se tiče glavnog aktivnog sastojka koji se nalazi u ekskluzivnim preparatima, glavni aktivni sastojak jeste ACR kompleks druge generacije. To je aktivni ćelijski regenerativni kompleks koji se sastoji iz dva kompleksa, tačnije Syntac kompleks koji je kombinacija tripeptida i tetrapeptida. Peptidi su nam inače jako bitni za izgradnju svih proteinskih struktura u koži. Kako koža stari, dolazi i do smanjenja sinteze i kolagena i elastina i dolazi do propadanja svih tih proteinskih struktura. Tako da nam je jako bitno da u našim kozmetičkim preparatima imamo kombinaciju 3 i tetrapeptida. U okviru ACR kompleksa se nalazi i soja glikon drugi deo kompleksa koji je bitan za sintezu novog kolagena, tačnije. Tako da imamo kombinaciju 3 tetrapeptida i soja glikona koji bukvalno dovodi do sinteze novog kolagena i elastina. I isto bih naglasila da je ekskluzivna linija potpuno bezbedna, hipoalergena u smislu da nema ni parabena, ni boja, ni životinskih derivata i ono što je najbitnije za sve naše preparate da su potpuno prečišćeni, nema parfema. Jer zaista najveći broj reakcija koji se javlja na koži jeste reakcija od dodatih veštačkih parfema. 45% reakcija se javlja od parfema, a zatim 25% na primjer od parabena, odnosno od konzervanasa. Tako da su ovo preparati koji su potpuno prečišćeni, bezbedni, pogotovo Essentials linija i koji jednostavno pružaju sve što je koži potrebno. I eto, jedino za kraj možda bih izdvojila da naši preparati u okviru ekskluzivne linije, kao što je anti-age krema i power koncentrat, koji je naš najkoncentrovaniji serum, ima 5 puta veću koncentraciju ACR kompleksu odnosno na druge preparate, imaju kliničke studije gde se za 28 dana već vidi poboljšanje stanja kože u smislu da dolazi do smanjenja dubine bora, povećava se elastičnost i čvrstina kože. Samo da napomenemo i našim gledaocima da sve preparate iz Skin Code linije mogu naći u apotekama Melisa širom grada. Milena, hvala na razgovoru. Mi se vidimo i neki drugi put. Koristit ćemo Skin Code da bi bili lepši i zdraviji. Hvala vam.